Scopa se kgadile gape ba khuduthamaga bagolo ba SABC ka ntla seo ba kayang e le tlhaelo ya bothati bo bo rwalang maikarabelo kwa mogasing yono wa setshaba. Paka ya boto ya bofelo e sale e fela dikgwedi di le 4 tse di fetileng. It says, taking note of the temporary nature of this appointment, you are advised not to enter into any new or major financial commitment. The problem with that, Chair, is that all our business plans in terms of operations, sales, and various aspects of the organization are by nature commercial, and it means that there would therefore need to be some financial commitment to be made. Lefapha la ditlhaeletsano le le emelang puso jaaka monna le seabe kwa SABC le boleletse Scopa gore le ne le sa itse gore Mxakwe ga a amogela maemo a bookamedi ba maikarabelo kwa SABC. It was a big embarrassment that I come here this morning under the impression that the designation has been made of the accounting authority, and there is an accounting authority, only to learn this morning when we are here. Scopa se supa lefapha ka monwana go latela tlhaelo ya boeteledipele kwa SABC. Komiti ya re lefa mo presidente a diega go thapa boto, banna le seabe ba ka bo ba netefaditse gore go nna le tswelelo pele gore go thapiwa gono go botlhokwa go a diragala. The biggest indictment is that at an operational level, you can't seem to get your house in order whilst those other processes are playing out, however long-winded they might be, and as incorrect as it might be, ultimately landing them in court. Komiti e kaile Seno jaaka botlhaswa le go tlhoka maikarabelo ga mmogo le tshenyo ya madi a baduela lekgetho.